Kani kadai kedudashan Mekhalaya bagi priang snobhai pi baro syak kani ketuk kubor menta gajan mit. Syaban pa shiki kubor ki babne ngini pechwa yakimat bakongsan. Penbena ke Election Commission kari India ya katarik penlong election siteng samoy ha Kambagre bana kabenta ke election jagajalla Maharashtra bachalkan. Penlong kari India ya ka digital connectivity kum ka atiar terekam ke bakongsan tam ong Menteri Rambadu kari Narendra Modi. Ya caprang katanat ka kot kekia ban penkre ya ka cabinet memo bagi kenduan terekam ban sengno la kacong ka medical college. Pelat padba ke skul Bak Nehu ya ke Integrated Teacher Education Program ban say ya kinohikai ke batbin. Bat anwan jungo usambut presiden ucak kedip dhangkar na kebenta RC lenter sejela Assam bat Mekhalaya. Ki khubor ki babnia. Ka Election Commission Jongkari India kala penbena baya ke election siteng samoy na kabenta ke Kambagre kan salong ha ka khatlai tarik unai wing harengkat bat sawong riau tali constituency hakiwe pat ki jela ha ka ju kerukom u Chief Election Commissioner u Rajiv Kumar ula penbena baki election syakayeng dorbar tauan ke jela Maharashtra kan salong ha ka arpho tarik unai wing arajar arpho saw kat ba jongkayeng dorbar tauan ke jela Jharkhand kan salong haki arbenta ha ka khatlai tarik bat ka ha u arpho tarik u benai nai wing kajing nyo word ha kini ki election kan long ha ka arpholai tarik u nai wing. In Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. First phase would be on date of poll would be on 13th November and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. And date of poll would be 13th November and 20th November both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11. That is Saturday. Menteri Rambadu kari Narendra Modi mentakasngi ula plie patba ya ka International Telecommunication Union ITU World Telecommunication Standardization Assembly WTSA arajar arphosau ha Bharat mandapam ha New Delhi kani kadai kasian ka Baningkong baya ka ITU WTSA la penlong hapori India bad hapo ka than Asia Pacific Narendra Modi ula pli perdaru ya ke India Mobile Congress arajar arposau ka bapra hakani ka program haba ai jingren hakani ka singi Menteri Rambadu ula ong bamenta kari India kadai ka we na kiri bala jam chakmat tam ha ka bayade bad karukom trekam kam bat ki rukom trekam ki bakum kani ula ongru ba kari India kala penlong ya ka digital connectivity kum ka atiar ka bakongsan ha ka ban penbit penbiang ya baro ki kam ki jam. प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना. Katba kajing pos new jong ka sarkar Mekhalaya ban sedang no la kajong gajaka puli doktor lani ka medical college hadu menta kampat urlong setia Menteri badai pej ya katanat ka kot kakia ikong ampri lengdo hakasineng kong ila pentip bakat kania katanat kalaya chaprang ban penkre ya ka cabinet memo ban nedra hakmat ka kenhun menteri ban pancing arab naki ila pentip ru ba ompat pendep iki kendon terekam namar kani ka hapo kajing pej jong katanat personal department ila ong shu ba kanu gajala ka bapenmi yaki medical college ka haban but thik yaki kendon balabu da ka sarkar India. The application for affiliation, the Northeastern Hill University has already sat with the Department of Health. But again, all of this will be disclosed and be available for scrutiny by the public as and when they are completed. We should not disclose anything until the correct authorities take these decisions. But we are on road towards achieving the institutioning of a second medical college run by the government in the state of Meghalaya, hopefully very soon.
Ka skul ba North Eastern Hill University kala pelaj ba ya ka Integrated Teacher Education Program ITEP ban penmi ya ki nong hikai ki batebet ki bala ban a ya ki rukom hikai ki babyang haman la ki benta chong ka pulie puthi haki skul udukhat ke ken huan menteri uba ALHEC ulalong ukongsan haki program penrung ya ki kena pulie BA BEd bat BSc BN na ka benta ka senem pulie arajar arpausaw arpausan ulaya ro shibon ya kini kicing sedang ya ka bala kershan ru da ka tenat pulie puthi ya ka ITEP lapen wandur na ka benta ka secondary stage specialization ka badai na ka benta ki kelas 9 hadu kelas 12 rengkat ka rukom pulie babun chat ka bakentop ya kicing pulie bayadai bat ki sap ki phong. Appreciate the Government of India, Ministry of Education, for introducing this beautiful course, which are going to produce so many teachers in the whole country. I was told that in the whole country, 64 institutions have already granted this permissions, and also one of them is NEHU. I'm really happy to our Prime Minister for taking all the initiative throughout your work hard on your initiative not be able to get this course here in this NEHU. So once again, I'd like to thank the respected Vice Chancellor. Kaseng Khasi Students Union KSU Henin kasni kalalej ban IT ya kashithi Shau Secretary katanat Personnel bat AR Department uba CV dingdo hakaba kilapen pau ya kimat kibayadei bat karukom thung ya kakam kita instructor hapo Institute of Arts and Culture karukom thungkam nak benta ki kam repair hakatanat Mobile Forensic Crime Scene Unit hapo kajing pet jangka Directorate of Forensic Science bat kumjuru ya kajing kentiu kardan ya henriungut kinong trei sarkar sya kardan Meghalaya Civil Services kiba menta kidang trei hakitanat sarkar repair unang penyat jangka KSU Employment Monitoring Cell uba Ruben Najiar ulaong ba ladala ban kentiu kardan ya nuayanu sya kardan MCS kam dan jingmut ARUM ban penlong ya ki examen MCS Klang don kon kaji puncai pa ba ni suka menteri ke contribution bakini ki borok kila mentang i ke don ki break bahasa promote siapa MCS bare nak yang police department di kan SI atau police department bisa promote MCS ka don relation you kata kajing long SI berka ta kajing yo promotion MCS abau DSI ulapan lecha ulapan yo promotion ka police department kat kum kajing terikam bahaba tu Hindi kumno ba chuan ra nakaway katanat siya ka MCS. Taka balong kum ni taka mundo yu ingi bang kina bakin report bakin puli ya ka MCS examination bakin prepare ka MCS examination haba ka don limba ni promotion. Daka long tate bahaba na don examination so ka MCS. President Jongkaseng Federation of Khasi Jaintia and Karo People FKJGP East Jaintia Hills District Dayhok Sumer ulaya kendo ya Dr. GH Sharmang badai member secretary jangka Meghalaya State Pollution Control Board ban penpau ikacing persyak jur jang halor ka public hearing na kabenta ka Megha Top Cement Private Limited haka jubab jang Dr. Sharmang ulapan pau babun sin na syukano persyak klaim dasngo thuk syai ya gijing shisha haka ba ulapdiang sno baru haka juk kapor ya gijing long balakloi Jongkaseng FKJGP ban wan syakamiet ekren ka public hearing ya ka ba labu ban long haka khat pra tarik urisau kalawan ra ikajing sno artatin haki pat nong shnong kibala sno syaptiang bakani kan penjat ya ka mei mariang bat kan bu jing maru ya ka koit kakhia ngalian bencai hari ni kemarin kes balang mentah mereka top kita apply juga environment clearance dekat kum IAE ini kita ada ke project kan ada apa kategori A apakah ada apa kategori A cuma kerja nampak MOF Ministry of Environment and Forest dekat kum di kendon pada apa IAE kita yuk ada term of reference anda kita yuk term of reference kemudian apa IAE kalau dia kam jungi dan penjat ke public hearing lo rangkat berkaitan trailer office jong deputy commissioner akan dikasih kepada East Jaintia Hills. Terkum di kendon dan di guidelines kepada ban pay nila botik nila air go mentak jendak lai kosungi nila pentip ke bawah distrik apa East Jaintia Hills. Tingin penuh ini kat perhati.
Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit mentakasni kala IT ya kador khas ha Deputy Commissioner ha kabala penpau ya bun teli kimat cingdawa na kabenta ban penbha ya kerukom thungkam lengba ka District Selection Committee DSC hapo gajing alam jong President Kaseng uba John Fisher Nongsiang ka KSU kala penpau ya gajing sngau khia ha kabaya day bat gajing longkhoj ha kerukom thungkam thungjam Kaseng kala penpau ya khanyo teli kimat cingdawa ke baken thop ya gajing don kam ban thung ya ki dukhot DSC ki bala biang kedan pura ban bu ya ki CCTV hapo gi Jakarta examine ban pendu no ya ka personal interview na ka benta ki kam ki bakham chapo bat ban pen mi pat ba ki marks jong ki nong le exam alai sibun ki jing duna de de jing tukam tungjam bat ki jing duna haki ki bara tina kaliang jongi mentak sing lawan ban ai ki points akhanyo tu ki points ki de bat ka jing dun kam ba ka DSC ka de pendrong de ka khamtam ek ban kong ek ki le krah de ka jing tukam kum ki member jo ka DSC ki de ban de ki nongtrei ki ba la pule ki graduate ki la start ki de ki ki political appointee ki ki khat jong kan ka seng sima ma kumang i ni snap la da tibun ki jing duna ki jing jing nam bat ki jing jia la jiang i ki jing tungkam lungba ki nangalam jo ki political appointees ba ki la thong nakaleng deputy commissioner laweng ki beri ki basya tungkam kan interview te mentaro ki dawa nak bisi ba ndai banai lat ki jing jia kin jia yang kin tung lendet klem ka jing interview ni klem ka jing tip jo commissioner Kumshi benta jangka National Tobacco Control Program. La penlong ya ka program IG hikai halor kapang ki samla ki balat na uduma la ni Tobacco Free Youth. Kabala penlong ha Community Health Center Bhoi Rembong. Kani ka program ka thmu ban ai jing hikai ya ki samla halor ka jingkta chong uduma ban kentiu ya ka koi ka khia badru ban wanra ya ka lawei ka balat na ka jing di duma na ka benta ki pateng bandang wan. I Dr. NB Mauri i badairu i Senior Dental Surgeon ila ai jing kren ha ka bai ila penpau ya ka jingkta chong uduma ya ka sentur bat kumjuru ya ka koi ka khia baro ka wei. Ha kani ka program lawan ban ya shibenta shidhem ki nong yalam jugi kan huan samla bat ki kena school na ki chaka puli baper ai kan ki jing awareness program ni ki kena samla kum ki baro langba nikwa bakin nung dangka initiation kata pareng ki onka initiation we must stop the initiation kamu tang bakin madru nimdei bangin himdei bakin ailat yelade tang bakin madru basi sini filaman filamo kadang tende apa pimat cuma te kami kucing ngop do ini di paralok kumbai kilayong nauli na yang mas kilayong benda ayo so kide kucing share shisha kiong ba kile baki paralok kiong ki tomat se tang sisir ulile oh wat nun arai wat nun tie wat nun tapi tre kiong melong kucing ye kisendang kinde melong kum kente kente bat kiong melong halak kipun jat kijing pendem apa pedeng ki paralok ni ka Special Task Force ki pulit ka Guwahati hakasi nangkong kilayo ban kem ya uwe usnar khayi drug ban layo ru ban kurup ya drug heroin uba shongdor palat saw klor tingka Hajurabad ka badai ka kaput apedeng ga Meghalaya bat Assam hadin ba kilayo cingtip na kilat sentiat ka Special Task Force na Guwahati kala penlong ya kecing khandra hakmat jongka North East Cancer Hospital Hajurabad bat kilayo ban kurup hadu saw santali ki senduk sabon ki badon ya drug heroin ubakia sanspa lipunyo point r gram na kawe katrok ka badon ya registration number AS not iwe RC R lai Henrio ka badang hiar Guwahati usembut President ke India Ujakdeep Dhankar unsawan jingo na kabenta RC lenter shanong ba Guwahati bat hanong ba Shillong kaban sedang nadu lasai kasi ha kani ke jingwan yuk chat jong Udhankar unsalong kum ukongsan bat unsa pleru ya umau nongrem jong ka Meghalaya Skill and Innovation Hub hamau diang Shillong unsa le jingo ru ya ka IT Park bat ka Raj Bhawan hanong ba Shillong bat unsai kendu ru ya menteri rang ba ka jela bat ki wei pat ki he ki han Mentakasni
ke school Thomas Jones Synod Higher Secondary School kala job haga jingele kai basketball hakaliang kishenrang bat ke school Tome Memorial Secondary School kala job hakaliang kentai haga sni plie ya ke Lempung yele kai kini ke Lempung Inter-School Open Basketball Tournament kan beteng na ke benta sau sni lenter haka ba ke jingele kai bakadu kan long haka khat pratorik mentau benai ya kini ke Lempung la penlong da District Sports Officer jangka West China Hills District hakyang nang ba Stadium Basketball Court ya kini ke Lempung la penlong da ke cingkmi lenti ya ke Lempung Mekalia Games arajar arpusan ke ban salong shen ya ke bala bu banlong hasor jawai mentapat ngin pej ke jinglong jingman ke sun beneng hanong ba shilong ke jing shit kalong R4R degree Celsius bat ke jing kriat kalong khat sau point sau degree Celsius ke jing sngam ka hau kalong nyopo pra na ke shispa ha kapor menstap bat prapo na ke shispa ha kapor janmit kala bandon ke jing hap slap ka ba malu mala hai kat tu ka ni ki jaka Shwaban poi shaka bokut jong ka thup kubor ngin pej biang sa shisien ya ki mat bakong san Penbena ke Election Commission kari India yang tarik penlong election Shiteng Samoy hakam bagre bat nak benta ke election jaga jela Maharashtra bat Jharkhand. Penlong kari India yang digital connectivity kum ke atiar terekam ke bakong santam og menteri rang badu kari Narendra Modi. Ya caprang ketenat ke koi kekia ban penkre ya ke cabinet memo bagi kendon terekam ban sengno la kejong ke medical college. Pelat patba ke skul bak nehu ya ke integrated teacher education program ban sei ya kino hikai ke batubin. Bat ansawan cungo usambut Presiden ucakdi berdangkar nak benta arsi lenter sejela Assam bat Meghalaya. Teparalok katungila poi syaka bekut jong kathup kubor jengi mentaga janmiat haduk bangin daya syembiang bat pila syai kesngi kublai pi baro.